Evo dolazimo do petka. Sad ćemo da koristimo švajcarsku loptu i vencijsku loptu. Krećemo na podu. Otprilike negdje gdje si pacike, stavit ćeš noge na švajcarsku loptu. Rukama guraš dobro. Podigneš svoje kukove u zrak, zadržiš 1 sekundu i spustiš dobro. Stop. Sve ćemo raditi 12 puta. Ok. Sljedeća vježba je, dok si gore, zadržiš kukove u zraku, pomjeraš, noge staviš u koljenu, skroz se podigneš dok možeš na plečke i spuštiš se opet, ali ne spuštaš kukove skroz do zemlje, ne držiš ih u zraku. Ponoviš to isto 12 puta. To je za zadnje ložu, uzu, osjetit ćeš. Kad završiš ti 12, hoćeš loptu između i ideš nogama. Sve da podigneš kukove i nazad. Tvoje glava je uvijek u zraku dok ovo radiš. Vraćaš se 12. Onda ćeš staviš ruke strane. Ako ne možeš ovo da radiš, ufati kauč, nešto iza sebe. Idemo 6 na svaku stranu. Kad završiš ovo, stavit ćeš jednu nogu stopalo na loptu, drugu u zrak i podićeš sve 12 puta na svaku nogu. Kad završiš to, staviš noge na loptu i idemo da se podigneš. Ako ne možeš, možeš da se s rukama zamakneš odavde i gore. Može i opcija da držiš ruke i da se podigneš, ako to voliš ići. Onda idemo na koljena. Stavit ćemo stopala na loptu. Ruke su ti ispod ramena. Podigneš koljena od zemlje i podigneš koljena ispod stomaka. Kad završiš to, vraćaš stekove na loptu. Dođeš kroz dole i nazad. Ako je to problem, možeš sa koljenima da uradiš 12 puta. Onda ćemo držati zategnute ruke ovako i guramo loptu, ruke su non stop zategnute, nemoj da stavljaš lako. Guraš loptu napred i nazad. Znači krećeš kukovi napred, roll i back. Nemoj da se desi da ti skroz padne leđa ovako. Znači dok si pravo, paralelno spojeno. Uradiš 12. Ok? Onda ćeš držati jednu nogu na lopti. Ok? Nađeš malac, ako ne hvati se za nešto, stolicu stavi. Vraćaš 12 puta na jednu nogu, 12 na drugu. Kad završiš to, uzet ćeš medicinsku loptu. Možeš uzeti vašu, koliko imaš, 3 kg jedno je važno. I krećemo da radimo rotaciju. Imaš 4 pozicije. Visina ramena, iznad glave, visina ramena i ispred sebe. Znači nastaviš da radiš 10 puta, 12 puta. Kad završiš 12 puta, ideš 12 puta na drugu stranu. Kad završiš to, staviš loptu ispod brade, čučneš i digneš. Isto radiš 12 puta. Onda ćeš da staviš loptu iznad glave, zategnute ruke, malo staviš koljena, tako zategnuti ruku, malo se staviš nogama, dotakneš zemlju pod ispod nogu i opet zategnuti ruku nazad. 12 puta tako. Onda lakti su malo savijeni, držiš ispred svojih glave, rotiraš na jednoj nozi u visini ramena, staneš ispred, staneš na stranu. Tako na 12 puta na svaku stranu. Onda ćeš da sjedneš na pod, odigneš noge i ja uzeo twist, uradit ćeš 12 na svaku stranu. Ovo ćeš da ponoviš isto 4 puta 12
Kad završiš prvu seriju, mora se 2-3 minute, koliko ti god treba vremena da povratiš dah, popiješ malo vode i nastaviš. Trebalo bi završiti svaki od ovih vježbi jedno 45 minuta. Sad ću ti pokazati poslije svake vježbe kako će da uradiš stretching. Znači počinjemo tako, ovo se zove cobra stretch, ruke su zategnute, kukovi dole, glavo uz stranu. Držiš jedno 10 do 15 sekundi, onda ideš u poziciju koliko saluti san ili dog stretch. Držiš isto do 10-15 sekundi, onda staneš jednom nogom ispred, gurneš kukove naprijed, ramena unazad. Osjetit ćeš u preponi ovdje stretch, promijeniš noge normalno, onda ćeš da sjedneš, lijeva noga na zemlji, desna je preko, lijeva dolazi ispod guze, desna ruka je iza tebe i lijeva lakat gura koljena. Osjetit ćeš stretch u guzi. Znači opet desna, lijeva preko, desna se savije, lijeva ruka iza, desna lakat gura koljena. Gledaš u drugu stranu. Onda ćeš da legneš na leđa, poti koljena, glava u zraku. Svaka pozicija je 15 sekundi. Lijeva noga na zemlju, desna se drži, što više možeš stretch. Onda staviš koljeno, raširiš nogi što više možeš, koljeno skroz do zemlje i gledaš na drugu stranu. To isto radiš sa drugom nogom. Onda ustanemo, uletimo, ostaneš i u ovoj poziciji, nogu na stranu, s obje ruke dohvatiš prste, druga strana, i nogi ispred, i to bi bilo to. Još ovom prilikom želim da ti čestitam rođendan. Nadam se da ćeš imati lijep dan i da će moj poklon stići na vrijeme.